danas je video, nećemo ništa igrati, samo želim da, ovo je kao shoutout video, želim da koja su počela da snimaju i u ovom videu ću ih pozdraviti i samo da vam javim da ih subscribe-ujete. Sada jedan se zove The Goofy Plays, on je tek napravio kanal, drugi se zove Apas na YouTube, njega sam spomenuo u prvoj epizodi, a treći se zove Extend Skills, mogu da mu nađem link, ali nema veze, našao sam. Ali ljudi, ovo je bio kratak video, a mi se ljudi vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!